Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोंय खंय रोखडेच मलेरिया मुक्त जावपाचे वाटेर. फाटल्या 3 वर्सांचो हो डाटा पळयात. वर्स 2018 सावन केशी देंवंक लागल्यात. 2018 377 केशी, 2019 272, 2020 102 आनी अंदू मे मेरेन 31 केशी. 2018 सावन मलेरियाक लागून एकूय बळी गेल्लो ना. तशेंच 24 हेल्थ सेंटरांनी एकूय मलेरिया केस मेळूंक ना. पणजे, पर्वरे, कांदोळे, शिवोले, चिंबला, मडगांव, वास्को, कुट्टाळे हेल्थ सेंटरांनी केशी मेळटात. State of Goa is in the elimination phase of malaria. Elimination phase of malaria depending upon the API annual parasitic incident. This is number of positive patients per 1000 population. Okay, आमच्या दोन्ही district, we have two district, north and south. Both these districts show API less than 1. आणि हाज्या आनी काय zero indigenous cases आसूंक जायना आणि zero deaths. Okay, आमचे health center, गोंयान health center about 33 health centers आसा. 16 in the north and 17 in the south. Of these, 24 health centers have achieved zero indigenous cases. That is 10 health centers in the north and 14 in the south. So as of now we are on the right track. But we have to work hard in the sense we have to screen each and every laborer कोण येता भायले. आता now most of them because of pandemic they must have gone to their native place. But when the reverse migration starts, we have to be more careful. डिसेंबर 2021 म्हणसर राज्यांतल्यान मलेरिया ना करपाचे खंय टार्गेट. Because now that some of the constructions have fallen, are not in working condition, they are not in, people are not there. So कितें जावं शकता, थंय उदक आसा, क्युरिंग उदक आसा, तातूंत मस्किटो ब्रीड जावं शकता. सो आमचे वर्कर्स थंय वचून ब्रिडींग आसा काय ना पळयता. जर ते थंय कोण ना रिस्पॉन्सिबल पर्सन जाल्यार आमी एंटी लार्वल मेथड यूज करता आनी ब्रिडींग कंट्रोलान हाडपाक, ब्रिडींग बंद करपाक. सो दीस वर्क इज गोईंग ऑन बिकॉज वी आर होपिंग, एक्सपेक्टिंग दॅट वी मे अचीव आवर टार्गेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ गोवा बाय 2021. बट वी आर होपफुल. डेंग्यूच्योय केशी खंय उण्यो जावंक लागल्यात. अंदू मे म्हणसर खंय 101 केशी. डेंग्यू आमकां 2020 376 केसीस आशिल्ल्यो, डेथ नाशिल्ले. तशेंच आतां 2021 टील मे वी आर हॅविंग अबाउट 101 केसीस कन्फर्म केसीस, नो डेथ. बट नाव एक्चुअली द सीजन फॉर डेंग्यू इज स्टार्टिंग, म्हणजे आमचे सगळे वेक्टर बॉर्न फॉर दॅट मॅटर फ्रॉम along with the monsoons. So as of now we monitor the daily monitoring is happening in at DHS. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.